and ngiyayibona futhi mabeyenza lento iba khona nale nkanuko yokufuna ukubonwa community njengoba ayishuthe afuna ukuvela ukuthi sengenzela isizwe but ngokuunderstanda kweni nama psychologist umqondo lo muntu usuke ukusipha isigaba mayiselapho nje ebone ngathi umuntu nofuna aqede impilo yomuntu naye aqede ngaye. So lapho ke futhi kuya ukuthi si define kanjani ukuba umuntu wesilisa yabo because mase sinaka kakhulukazi abafana basebancane bafuna imali bafuna ukwazi ukuthi bona yabo ukubukwa ngenye indlela yabo ukuvalidate ubona yabo i-peer pressure stila nayo lapho so umuntu ugcina senza ama decisions abona yena ukuthi azowenza ukuthi emphakathini kube khona some sort of i-attention towards yena agcine esezama ukuyithola nangeindlela ezirong ke lokho okunye futhi okuba umthelela nalapho ukuthi asikwazi ukudila naleso simo esisuke sinaso umuntu akakwazi ukuba patient ne financial situation asuka kuyona ngaleso sikhathi yabo sizama ukushesha ngokwempilo uyayiboleyo egcine sekusilimaza ke going.